pu speaker ka lome kan member za tak tak som parok ten he bill hi min soi puya member tinatangin support na lir kan tonga kalom ka te pu speaker tin he bill hi ngai tua chian chiar chian chuan support lo chi po anin ka halawa when he bill hi thlove ti tu hi chu heram le nam hi an mangai lo ti don tai la ni thein karinga chu tiang khopa bill kini department chon kan lo chuan ve ni tin mizoram hen pakhat na kan ni na hi a lo ang reng hlom khop maya cancer ve tamber pakhat na ti te HIV ve tamber pakhat na ti te chu tiang kan ni laya he bill hi hauza tak inamin pa sak chuan India ram state anei me saber kan ni tu po hi ro pui ka tia a minister chang tu ho tu tazara kan ni na hian lai kan department malak na po hi ro pui ka tin kan department thok tu te po anchunga lom thu ka soi bokani pu speaker soi rei vak lovila thai ka khria a member za tak pulal soi vonga ron soi kha claim han soi fia tai la mumal takle ko khirna tra residential area ni lo se ati kha kan ngai dan chi ane heta hospital emo clinic emo kan han dinanga kan din to te po hi residential area ani chuan nakina en diktu ten anhan enanga license an ron deal vengi anga hei chu ni thelove residential area lo se pon de uleka tira u ti po kan la nei chho in karinga chu wang chon hei rules se kan an siamanga kan lo hedon nia tikha kan members tak pulal soi bon he na I ka react na ni ta se kan members tak Dr. BD Chakmaron say chapter 3 page 6 ami aron tika D close D mi ka hetilai ero hichu bit mirhing na beauty parlor kan tiang deu chi hinia beauty parlor hi hospital kan da ran ngai lava clinic po kan da ran ngai lava chu wang chuan run beauty parlor kha hospital han da le clinic da kha chu tur kan ti lem lova alai kha min lo tha thiam se tin expenditure chung changa hian verification mo investigation mo en kim ti tu tur kha director in officers pathumaru atanga chung ho chuanin council veterinary council members te nen an en howang ti ani chunga wang chuan financial implication kha vak tura tuna hian chon kan ngai lova pon ise kan en chhoze langa enge thaberang ti kha rules se pok an ron siam chhuwa kanga rilruwa kan lo nei don nia tin Dr. Vanlal Khanat ron soi phek song parukna chapter 3 D 24 hours ti kha hospital kantimo clinic hanran tak tak tur chuan emergency service hi render lo thei anilwa medical aniamo veterinary aniamo 24 hours kha service kan render hrim kha atulani chunga tan chuan handri achil lwa on call anga doctor te po zana tul changa pianga telephone nen mobile nen po inko chat thei tura duan ani na lai kha min lo riat puita se momo vele ron thleng thei mai tur ang chi a tuna kan tin huna chuan kan duan ani nakina ma kan son chho zelanga hospital lian te veterinary hospital lian clinic lian te kan la nei chho tura po bei seita ila chung huna chona re chil te point an la ti chho tura po kan bei se tura kan ngai chuanin pu andrua members tak pu andru at ron Priselnan tuna kan clinic ho hian we
we no ten zuari ti tro hi man the ni em atia tuna hen animal welfare board kanin din ve chi a mani de lokhan ani kan soi thei mai lova chu za chon state da chon chairman kania executive committee kan din le ta a member secretary state animal welfare board member secretary kan veti secretary hi chairman ani boka sumin noya chuanin heng clinic atanga uino te zot hi thil the ani lo phal ani lo bok tilai kha hi animal welfare board in a phal lo tilai kha kanin chanan ta se tin ne china pungon lian chunga ron soi along tlai hospital chungchang te po member za om takten lai thu pa hi lo om ta ka chon kan thre chena thain ka ria tun ma zong khan dispensary in a local thene chu hospital angin an lo ran maya CVO te pon om ve maya DVO te po chu tiang chon chong te po khu official in RH center kha dispensary lan kai khalo om lo re renga RH center kha dispensary kalin kan local char ni doctor po kon lo inda thina tun hai hian kan upgrade ve chak bani chong te po khu dispensary kan upgrade da dispensary an ni ta ka chuan tuna chona dan dik takin kan kal do na heta SDVO kan ti mo om thina kha om thei to longwanga tuna chon AHN veti officer om thei chau don ni ti lai kha kanin thil fian ani ta se chu tiang chon long tlai po so dispensary thin kha hospital ngain kan lo ngai renga ke ni pon kan ngai atu pon hospital kan ngai ni tun haya sa upgrade ta ni ti lai kha thudik ani chulai chu soi fie chian na ber ani ale ser chip te ma mitte kan hun la khan ser chip te ma mitte po tun haya kan upgrade chau ni ama malak to le to lo kha chu ka zuk thalem lova ki chuan ka titur ka tin ka thamai speaker son speaker khami kan kalpui ve mek zela kan pu chairman kan kumu ma par do pakhat ani speaker dan local ngek mai ni mo om sia chu speaker mani biela angai dispensary pa hospital mon lo titla tlom le mani district RH center kha dispensary mon lo ti le boka amang antla ka ne khatiang veti en call kha chu so Hello, anong kami na chout la ta. Chung te chu zoram ni pui hian re chiang la thome speaker ole tin chu lo it shall extend to the whole state of Mizoram tilai kap speaker ani vieva to pin lama po kha education higher education council amendment act kha enta ila it extend to the whole state of Mizoram ti ani chu tiang chon department dang dan ron siama po hian ani de veka chulai chuan Mizoram Liquor Prohibition Act ero chuanin exemption kha discouncil kha kan pengi ani tin tunami hi ani na diktak chuan veterinarian ethics le etiquette observe na tur thilpoi mo tak ania Mizoram State Vet Council kan nei chu Indian Vet Council thun noya om ani tin veterinary graduate reng doctor tuporon chuak ta se state registration nei lo hian tu ma in unpractice theilovani chunga wang chon khang veterinary council noye om atevek kha anita he hospital le clinic din chung changa hian chon kan zawai ta na thil thra
atu ta na pon thil thra ani wang hian a than pa zu anga exemption va pe kha atul lem mani o tinelai rilruwa khanita a dan le dun ang chuanin chip chia takin kan thlo pon mai thei a ma se in good faith in helaya hian chuan a district council area om ke ma ngei po kania tin azo tu po helaya proposal lo siam tu po ania kan ta na thil tha tho ania ke ma ni autonomous district council pi elama hetiang thil thra lo thlen te chonin he house a hian soi lo zo kila mi te hian thik palang ti hi ka lau zo ka ke chon chu tiang chu speaker lo na lam ka soi lam ni lam district council in subject an nei a 6 schedule to the constitution huaya tu nei nan nei ve ni chu da chon an thu nei na hi iza sak u Mizoram tan chon siam la an du ni chuan an mani than ti chon an adopt ve ma yang ro rel na legislature an nei ve a so la so na to na ma so state head a state a chon tu na entinan kan minister zaun takin so malama soi de kai pon karon soi chu kha higher education chu state subject ani state thu nei na nia autonomous thu nei na nei phavelo kakan Mizoram all of Mizoram ka all of Mizoram ka var tata so wan chon ma hi state subject lo this council subject te la kha dan hi entire extends to the whole state of Mizoram pide vakade ani na chin ani na chin lo mang chu ta chu excise a chon ka exempt ani chu chok lo wa chon tam tak ma autonomous ka silti kalai kha dan zo ama hi dan bil dan zong kha chan chin na hiat lo wang zo kan sik schedule zong bil kan nei le dan kan nei ang zong kha pokan za om zo kan na kan member speaker a thai che speaker kalai kha lo ve ati kan da na hi tu na po hian ready speaker subject o ma center subject o ma autonomous law department member pungon na so ka so tik ko mai kan du lo kan ti ru ni beti ka so 6 schedule no ya o mania department sanin anding rengania pusbangin kakaso ADC hino exam salary omania pusbika speaker an du to kan soi to huni petwa lo ti boy te tu sia speaker kalai ka chu pon se o dilution of ADC power an ni box ya autonomous council o mani autonomous te angai poi molowa apalani chu na thu autonomous council patum solo exam salary thamai turania pusbika khaile hi ke ma ngai dan le ngai dan lo ani he dan bi di chang ba ding vele re te se lo me an ngai thave lok te hesu 6 schedule dan noya nia beti hi asanin ading rengania RD po ding rengania social welfare le PWD po asanin ding rengania chu bange khatyang zongin he beti po hi an nei tu ania chu bangin he chu dilution of power ni don do me he chu Mizoram khom chung an tel bak don chon ni chuan chu bang ko ita impu speaker ADC patum hi low exam se la he mi dan no etangin kan lom ko tang ani le speaker ka lo me minister kharin du sak zo ka wa ti nei soi si se a tro han sele tele minister khan le speaker ale alom ome India da aho thala umwak lowe kan member te thil ron soi kha thil poi mo takania 6 schedule thunei ne po hi sang ti a tu kan ni ve a mani area chon chu lai chon kan dan tam tak education department ania mo this council hoya om subject tam tak po hian dan entire it extends to the whole state of Mizoram ti tam tak oma tin he thil hi keima mi mal ngai dan le keima mi mal ina thutluk na ka siam lo tur ani in ka halwa he draft bill kan siam hian law department ena vet fit to a ngun takin a en chianga law department ena vet to ni chumin huwa cabinet council of ministers alud le a council of ministers po in apom thlap nia voina hen he bill hi karon pulut ani chunga wang chuan ni kan holama I thil danga te po tuna thanhem kan ngai ang khan lo ngai zel se ke po 6 schedule area om kan ina angin push speaker district council subject china khan thanhem kan ngai klang zel don nia district council subject ka chawani kan soi chuti antenna education apo kan soi tong kan higher te high school chin te chu state subject ania district council thu nei na ni lo district council chu 6 schedule elementary chu district council thu nei na ni vetlat
power an nei ve ni in chen lai khalai in chen na zon te Ole zo push kha speaker. ka ti na zo Chutia ni chuan ni e. so bangin push speaker en pon ni se ne kan cabinet din the local tlang adik chia lo apo kal tlang to ni ma se khalai zo ka kan lo mang hil pal ve the bangin dan thil kan soi zo kan ya chulai chuna autonomous council te an za om ve na le an ma ni thun e nan nei ve ka chu iwa pal sak lawang u kan ti na zo kan ye Ole push speaker. Alom ome. Kan member te ron soi kha aza oma. Tun ma jong khan khating khan lo trang to se dan tom tak hi it shall extend to the whole state of Mizoram di lo turania. push speaker khatiang dan khatam mai Tun hua kulral va kan thong zavain kan trang ho don ya ti kan tak lip mai nge. moral ta puti rang bu Moral ta no ko go member chu chu an de ira su. khan khatiang ang khan alo tang ve tlat thina chu wan chun min thua lo chin po hi oma min thua bor bor chin po he tam reng ani kan subject sina kha chun an du chon siam ve mai anga thu nei na an nei na chin kha ti chon Mizoram a kan lo mang mai anga khalai te ka chu then than thiam chu kan sorkar ya na tha ka ti Afia to Ole push speaker. Ni e. Afia to Alom oh. ome. Tuna chon kan zavain kan trang ho zo ang. Khatianga dan an lo siam le chuan. Ale. Push speaker. Alom ome. Tin hey midang in chu tianga han anron soina chon han comment tur om lova ek tur po om lem lova members from patukin min pom pui thlapa he bil hi tha kan titlanga chu tiang chuan push speaker to bera chuan Mizoram licensing and regulation of private veterinary hospital and clinics bill 2021 chu he house om tak hianin pa sak turin karon nge ne lo me